Salibonani ma viewers lama subscribers AVG Reality Channel. Igama ngumxolisi isibongo ngesakwaNcube. Liyazi ukuthi sathi thina i-channel le ivulelwe abantu besintwini, sathi thina ivulelwe ama-Africa, sathi ivulelwe wonke umuntu othanda ukwazi ngembali ye-Africa. Kungakho namhlanje sithe ke seqe uLimpopo siyefika eZimbabwe, ilizwe laseZimbabwe, eMatabeleland, lapho esilonda khona imbali yamaNdebele kaMzilikazi kusukela esuka KZN esiya elizweni eselibizwa ngeZimbabwe. Sikhuluma ke ekulondeni imbali lejaha lakoNcube, Christopher Ncube, yena ke ongomunye walaba abaphatheke kakhulu kuhlelo lokuvuselela ubukhosi baseMandebeleni, ekunjalo elilunga leqembu lesintu okuthiwa ibutho lenqama, aphinde futhi njalo abe ngelinye lamabutho enkosi uBulelani kaLobhengula kaMzilikazi. Siyakubulisa, sikwamukele ehlelweni. Siyabingelela esizweni sonke nomhlaba wonke jikelele. Ngiyabingelela nami sithi sanibonani. Siyabonga kakhulu ukuthi sithe sikubiza wasabela. Sifuna ukulonda umlando esiwulondayo ngama-Africans. E-Africa kulesizwe samaNdebele. Akusitshele ngomdabuko waso. Sisuke kwaZulu, sisuka njani? Kwenzakaleni endleleni siyefika ngaphesheya kwaNgqungquthela. Isizwe samaNdebele isizwe esikhulu ngendlela eyisimanga, njalo isizwe ngesingisi bathi i-Rainbow Nation. Umchilo wamakhosikazi okhumbula ukuthi isizwe samaNdebele isizwe esihlanganisa inhlanga ezahlukehlukene ngaphansi kokukhosi okubodwa, njalo kukodwa lokho emhlabeni wonke jikelele izimbalwa izizwe ezinakho lokho ukuthi ke inhlanga ngokuhlukana kwazo zihlangane, izithobelane, zihlale ndawonye, izamukelane, ziphile ndawonye kuyisizwe esisodwa ngaphansi kokukhosi okubodwa. Ekusukeni kwesilo sakithi inkosi uMzilikazi eze awele kuNgulukudela kwakungelula, ngoba uyazi ukuhlanganisa abantwana esibayeni esisodwa, njalo ubafunele umuzi owodwa lapha bazokhuseleka khona. Kusho ukuthi isilo sakithi sabhekana nezimpi eziningi kakhulu ekuhambeni kwaso endleleni, lapho size siyofinyelela kwela seNdlabunondo lapha esizinze khona njengamanje siyisizwe. Inkosi yakithi yayinkosi enokuhlakani kakhulu, inkosi eyayisazi ukuthi ihambisa abantu bayo phambili, eyayinkosi eyayiqinisekisa ukuthi esizweni sayo abantu baphila ndawonye, abantu bayathobelana, abantu bayakhana, baba munye. Kwakungekho ukudonsisana, ngoba mawuzobuka esizweni sakithi ke uhambeni lwaso sasuka kwelikaMthaniya izwe eKwaZulu Natal namhlanje yayingakabi KwaZulu Natal ngenkathi isilo sakithi sisuka. Kwakusasenezigaba, kunekwaNongoma, kuneMkhuze, kwaMthethwa, kunakwaZulu, kanjalo. Kodwa isilo sakithi kwaba yisona isilo esabamba iqhaza lokuthi ezinye zezizwe ezazikhona ezweni kaMthaniya namhlanje zikwazi ukukhothamela isilo sakwaBulawayo, inkosi uShaka iLembe eleqamanya amaLembe. Uzokhumbula ukuthi isilo sakithi isona esabamba iqhaza elikhulu kakhulu ekunqotshweni kwempi kaNdwandwe. uNdwandwe kwakuyisizwe ngaphansi kokukhosi bakwaZulu, ngaphansi komhlaba wakwaZulu namhlanje, ngoba sikhuluma ngemandulo. Emandulo bekungayisiko kade ngasho ukuthi iKwaZulu, kube iKwaZulu Natal
lamhlanje isilo uShaka sesidlile zonke izizwe zakhothama ngaphansi kwaso. So kwakuyisizwe esasinamabutho enamandla kakhulu nempi babeyazi abantu bakwaNdwandwe. Kwakuyisizwe esasingathi siyesabeka kancane ke ngaphansi kwesilo uShaka, kodwa ke inkosi uMzilikazi yayihola impi yakhona sanqotshwa. Kwathi ke emva kwalokho ke uyakwazi ukuthi uma ube yiqhawe ishuthi isilo uShaka sabona ukuthi inkosi uMzilikazi yayibambe elikhulu kakhulu iqhaza esizweni samaZulu. Kwagcina ke sekuba ukuthi ke emveni kokuthi inkosi uShaka isihloniphe inkosi uMzilikazi ngehloka elaliphathwa uyena yedwa ngaphansi kokukhosi bakwaZulu njengesilo, inkosi uShaka wampha sona. Kwase bakhona bangakujabuleli lokhana, kodwa inkosi uShaka yangakufuni ukuthi ke imukele ukungenani kwalabo ababekhona ke. Yasiba nendlela yokuthi ke isilo sakithi singaphuma kanjani sikhuseleke kungathiwa yilo ilembe elichitha umphefumulo wenkosi uMzilikazi. Njengoba umlomo lapho Mzilikazi uthi wena uMzilikazi inkosi uMzilikazi elikuye inkosi uMzilikazi ibambe iqhaza elikhulu kakhulu ekuthini amaNdwandwe anqotshwe inkosi uShaka. AmaNdwandwe yiwakazwida. Ube yini, ube indunankulu, ube umlawuli wamabutho, ube yini, ube ugeneral? Kusho ukuthi ke okokuqala uzofanele sikuzwisise ukuthi ke vele amandla ngale kwaZulu ayekuyo inkosi uShaka. Kwawukuthi ke inkosi uMzilikazi yayinduna yezimpi, kodwa ihola iphinde ibe inkosi yesizwe vele esamantungu. Amantungu akushiwa abantu bakwaKhumalo, kufuneka sikuzwisise lokho. Akushiwa abantu bakwaKhumalo, kwakubizwa isizwe esasikhothama njengoba kuthiwa kwaZulu. Akushiwa abantu bakwaZulu ngokwesibongo, ngoba uzokhumbula ukuthi ke ukhosi bakwaZulu uphethwe uMageba oyena ozalwa kwaZulu, kodwa makuthiwa kwaZulu akushiwo abantu bakwaZulu ngokwesibongo, kushiwo isizwe esonke esikhothama ngaphansi kwesilo. Amantunga nangokunjalo kwakuyisizwe esasivele sisihlanganise izinhlanga noma ngisho izizwe, ngoba base bekhona vele abeSuthu ngaphansi kwamantunga nezinye izizwe oThebe oNdiweni. So kufuneka sikuzwisise lokhana isilo sakithi sabamba elikhulu ke iqhaza ukukhulu. Then wasusithi wena inkosi uShaka ifike estaging sokuthi ngenxa yokuthi kulabanye sebedlela inkosi uMzilikazi umoya ibe yangabe inkosi leso sikhathi ibiyinkosi. Okay. Basebemdlela umona ungabaqamba ngamagama o bebesenzana ukubonisa bebedlela umoya, noma ngeke baqambe ngamagama, ngoba iqiniso ukuthi umlando phela uyakhuluma iqiniso kodwa elingathandwa ngabanye abantu. Lokhana kufuneka sihloniphe. Zazikhona induna ekade zakwasazi zikhona esizweni samaZulu ezasebenza nenkosi uShaka azikujabulelanga nabanye abendlu yakwaKhumalo abasebenza impimpi. Ukuba zimpimpi nokuba ngamaxoki aqalanga namhlanje. Amambuka aqala kudala. Kunensizwa laphana kwaKhumalo kwakuthiwa uZeni. Yayinkinga kakhulu, yayinomona kakhulu. uZeni waKhumalo uzalwa khona. Waye seba umuntu uhamba eyoqamba amanga ngani. Manje kwawukuthi inkosi uShaka yayibona lokuthi hayi le ndoda leni ngathi uhubhu lapha eJaneta ayikhulumayo yayingakunaki, kodwa egcine sefika nakwabanye ababe besondelelene nenkosi. Kwagcina sekuphoqeleka ukuthi inkosi uShaka iphume necebo lokuthi ke isilo sakithi asihambe, ngoba wayengafuni ukuthi kuthiwe isilo uyena ochitha igazi lenkosi uMzilikazi. Lokho kufuneka singakubalekela. Wagcina semnikeza ibutho lokuthi ahambe ayolanda inkomo, ngoba phela impi yayingathi siyehlisa ngalempi, yayingasekho impi enkulu kakhulu ngoba yayisinqotshiwe impi eningi laphana ngeqhaza la inkosi uMzilikazi. Wase sithi ahamba ayolanda inkomo kwelabeSuthu ngale kwentaba soKhahlanga. Wasemnikeza ibutho ukushuda amakhehla nje nawo wayevele esethethe umhlala phansi engasajwayeli ukuhlabana, kodwa ayenabo ukuhlakana ngoba uyazi ukuthi uma umdala empini vele. Kodwa inkosi uMzilikazi ngoba izipho wayezazi njalo, izipho wayezifunde esibayeni sakwaNdwandwe, kufuneka sikwazi lokho. So wafika ngale wabona ukuthi hayi lamadoda engihamba nawo ngakithi, waba nendlela ke yakhe ayakhayo yena ukuthi akwazi uyanqoba isizwe sabeSuthu. Babeyilwa impi ngendlela yabo abeSuthu, yayingelula ukuthi uyagena lapha uphume. Yikho nje inkosi
uShaka engazange iyezithumba inkomo zabeSuthu kodwa yacela ukuthi inkosi uMzilikazi ngoba wayesazi ukuthi vele mayihambile uzobuya kodwa yena inkosi uMzilikazi wasebenzisela lakhe iqhinga ngoba ababutho ayewaphiwe laphana ayengawona lawa angakwazi ukuthi ayohlabana laphana anqobe lezi inkomo abuye nazo. Hayi ke yahamba yakithi ke koMashobana yasebenziswa kwayo ubuhlakane yathathela iviyo yahamba nalo ngoba ubuhlakane hayi ngoba inkosi uShaka funeka siqinisekise lokho anesizweni sakithi ukuthi sikwazi ukuthi eyakithi mayisiya kwelabeSuthu yasebenzisa obayi ubuhlakane bempi ukuze inqobe lezi yani inkomo ibuye nazo. Ungakuchaza kancane okusho ukuthi noma ngeke ngichaze ngijule kakhulu kodwa ke abeSuthu bamabelwa bona bebelwa kakhulu ukuthi bagibela intaba inkomo zakhona bese ijwayele vele begibela intaba giqa amatshe kwenzima kakhulu ukuthi nibanqobe ngoba vele ngumSuthu mina nama ngithi siyayazi yakithi so kube nzima ukuthi ezinengi izimpi zibanqobe. Kusho ukuthi inkosi uMzilikazi yafika laphana yaba neqhinga lokuthi ke ibe nendlela yokuthi bayifika mayiqhamuka kube khona abazoqhamuka ngale emuva kube khona abazokuvela ngapha phambili bona mabebheke le engapha phambili basabheke yona bezwe umsindo usuqale ngale emuva sekuyamenyezwa bese bayadideka bagcine bebaleka beshiya inkomo la mabebaleka beshiya inkomo isilo sakithi sasala isiqoqwa ke inkomo seziphuma ke ziwela zisiya engome la so impi yayingekho angithi kulani lokuzothumba abanye abantu lapha. Hayi akula muntu wayethunjwa abantu ukuthi asifuneka isintu yiso esiyinkinga ungasichazela isintu abantu babebuthwa kuhlanganwa ukuthi njengakhona lokho kwenziwa anti kulezi insuku upolitiki lithi kuyavota ukuthi nilandela wena nami thina sikho lapho ukukhulunyiswana izizwe asihlanganeni ngoba basebekhona abashobezi abamhlophe abasebevele sebeqalile ukuzama ukuthatha umhlaba so kwasekufanele ukuthi abantu abamnyama bahlangane ngesingisi lithi unite thina ngesintu sithi ukubambisana ukuhlangana ukubambana so basebebona amakhosi ayephethe esebhekana nazo izimpi ukuthi asihlanganeni singavumeli abantu bezothatha umhlaba wethu umhlaba ukulwela umhlaba siyonto yezulu into yakwalwa amakhosi laba sebefika namhlanje beze emhlabeni wamakhosi befika bekhuluma olwamulimi uvele umhlaba walwelwa amakhosi kwafa amabutho elwela umhlaba ayeholwa amakhosi so sezithethe lezinkomo kwenzakalani kwaba nemizamo ke yokuthi ke inkomo leziyana babekhona bathi phela isilo wena lembe le ndoda ibuye nazo inkomo ngoba phela wayengacabanga ukuthi mhlawumbe babengacabanga ukuthi angabuye phila okaMashobana wahamba obuya kunywa bemphethe wahamba obuya bathi sebezwa kuthiwa hayi yakoMashobana inomhlambi weinkomo uyihlalele nabantu bakhe engome lapha emhlabeni wakuwo hayi bangakujabulela futhi lokho bazama ke bayiphusha inkosi uShaka bazama ukuthi ke bazama indlela kwaze kwathunyelwa abantu ukuthi ke abahambe bayothi isilo sithi sona lezo nkomo zabeSuthu akade kuthiwe ayoyilanda uyiletha nini akazange abalwisi wababuza ukuthi ke ngabe ningayikhomba yini lezo nkomo lezo enizishoyo enithi yezini so yena lapho kuhlala lapha la ubonile ukuthi ngale hayi awusahambi kahle ukuthi mhlawumbe manje ngakuyela ngafika lapha nasusela maka hayi azange wahlala wayevele ehlala khona lapha kwakuthunyanwa nje angithi vele iKwaZulu Natal indawo ushuthi kwakufana nabo kwakungamazwe singabeka kanjalo ngoba uma ungale ngaphesheya kwelwandle eBritain uyaphuma ungena eFrance uhamba ngenyawo ugxobisi so thina umhlaba uthi izwe lamakhosi sesisithi mhlawumbe iborder lokho kwabuya nabo laba abakhangile vele kwakusaziwa ukuthi umfula lwana mawele ngale ngaphesheya susezweni la kwaMthethwa kwakuthiwa kusezweni la kwaMthethwa kusezweni lamantunga ngale kusezweni la kwaZulu kwakubizwa kanjalo kwakunjalo
So kwakuvele izwe labantunga leli yani ingome usiyale kubona umbani ushaya usithi iyayiveli khona phana yakithi so ayizange yasuka ukuthi mhlawumbe ithi yona yasuka yathi buya le yafika yahlala khona lapha kodwa isahambisana inkomo lezi lezi angithi ma uthwe hambo hlinza awuhambe awushiya ukuthi hambo hlinza ungakhonjwa ukuthi nasi inkomo ufuna uyihlabe nangu menzi mawuthi hambo hlinza funeka uthwe nansi inkomo uthwe nanku menzi so mangathi hambo hlinza manje uyafika ukuhlinza ngani yangithi kuthwe nansi ngeza lesuthu hambo thatha uze la ababengazibonanga babethumile ukuthi kahambe eyolanda inkomo ebasuthwini yikho ke kwabanzima ukuthi ke mase kuthiwa azikhonjwe phela ukwenzela ukuthi lithathe lo mhlambi weinkomo zihambe kwaukuthi ke abazazi na ngoba phela abantu ungayivele nazi inkomo efuthi so noma umuntu engathi zabu inkomo zabesuthu isilo sakithi sabuya nazo kodwa manje abazazi ukuthi izabuya vele noma kwakuyinkomo zabantu ngavele ngoba kwakuyisizwe phela so uthe mase kutheka zikhonjwe kwenzakala bahluleka ukuthi bayikhombe so ngifuna ukufika mina ekuthini igcine inkosi umzilikazi ukuthi abantu bayo sokuhanjwa baze bayofika endaweni esesibiza ngemathebeleni namhlanje ayike sesiphumile ke kwaZulu ngoba usufuna sifike le kwelasendla bunoni sifuna ukwazi ukuthi usuka kanjani isilo sathi masisuka le kwaZulu ngezimpi zena lezi ezazikhona sasesithi ayike angihlehle ngoba umhlaba omkhulu sasiubona sabuya ke saliphatha igoli leli ushona usiyale ngamanxiwe esilo yonke le ndawo bonke le ndawo ngamanxiwa esilo kodwa phela amanxiwa ngithi unxiwa ngeke ulokhu sethu kwakho kuseunxiweni kusemanxiweni wahlala ke khona lana waliphatha igoli kushuthi isizwe sokuqala nomholo oqala umuntu omnyama waphatha igoli kwakuyisona isilo sakithi inkosi umzilikazi nabetswana ke namakhosi abetswana bakhona ke abetswana ngoba indawo lezi vele zazigcwele bona abetswana yafika ke ngoba sebefika laba abamhlophe sebeqala ukumba igolide la behlukumeza abantu abamnyama kwakuphoqa ukuthi izizwe eziningi zibone ukuthi umuntu ongasiza ubani zibe sesiyazinikela kuyi noma ungawulandela umlando asikho isizwe safika sakwathiwa kwabulawa kwathathwa abantu hayi kwakusetshenziswa nje ubuhlakane noma ke kuthiwa hayi madoda njengoba nisiyayibona impi ayiliwe bese kuthiwa hayi thina siyakhusela ngapini ngoba lisifundisa ukuthi impilo kanjani bese kuyaliwa ndawonye bese beyikhothamela inkosi bese kuyahanjwa ke bebe ingxenye yesizwe ngesilungu kuthiwa ama-allegations ukuthi inkosi umzilikazi ke yahlala angazi ukuthi ke uhamba njani ke yahlala eMpumalanga lapho sokuyiMpumalanga manje yasuka ngale yachibu leli inkosi yakhona imbali yenithi lapho lapha la izizwe zabengunde ziyana ukukhumbula izizwe zomkhonto vele kwenzeka ukuthi ke isilo sakithi ke kwafika isikhathi sokuthi manje kufuneka abantu bahlangane izimpi zazingasekho kwakukhona vele ubangisana kwamandla so amadoda emabili bangwamandla kuba nendlela yokuthi igcine kunqotshwe bani bese amandla asalela koyedwa ngoba inkunzi mase zimbili vele esipayeni uyakufuna ukuthi amankomokazi abe ngakho so kuba kanjalo ke lapha akubulawanga abantu akubulawanga amabutho kwaba ukuthi ke inkunzi lezi ezimbili gcina sekumiphe yona esibhonge esipayeni so kwaba kanjalo so yasebenzisa iqhinga la inkosi nayo ngoba phela yayiyinkosi inkosi kufanele ukuthi ke ibe neqhinga lokuthi nayi igcina isala ukhosi kusalele kuyona yasisuka lapho yafika eNorthwest yebo yafika kwenzakalani eNorthwest because ulokhuluma futhi ukuthi kuthiwa yachiya ngapha futhi lapho ibulela abantu amantombazana abantwana yachichisela ezindlini hayi cha ayikho inkosi ezizweni zakithi eyayinakho lokho singazi laba sebebuye badle lokho okuyidakamizwa nani ibona bangabe bekwela kodwa ke abakithi amakhosi abevikela abantu yikho bekunamabutho akade elusizizwe yikho bekunamabutho akade yikho ubona esizweni sakithi
asikho isibongo noma ake ngithi uhlanga olungela uduna ngaphansi kwenkosi yakithi. Zonke izizwe zakhothama ngaphansi kwesizwe kobukhosi bakithi zazi befika ngobuqhawe babo benikezwe yamaviyo kuthiwa ayiliwe impi, yayiliwa uye wonke umuntu impi. So iyakithi inkosi yayingeke nje nangephuthi bulale izingane ngoba yayivikela zona namakhosikazi nabantu. Lapha kwaba ukuthi ke kwafika iCape Colony kwaqala kwafika uDingane ngoba emva kokuthi ke ilembe selikhotheme kwaqhubeka ezama ukuthi ke waye elwisa ukuthi aqede ngabangani belembe ngoba abaningi baya impela ukwendela kwelamathonga ngenxa ya inkosi uDingane. Wafika ke nempi yakhe lapha kwaukuthi vele kwakusemva kokuthi ke iCape Colony isifikile amabhulu ase Cape Town bahlasela isizwe ngendlela ababela ngakhona babeza ngendlela yabo kodwa basebehamba nezinye izizwe zabantu abamnyama ngoba zikhona vele izizwe ezasezinikele njengoba namanje bekhona abantu abazonda umuntu omnyama ethanda umlungu. So kwase kunjalo ke kwaliwa kwathi mase kufike lapho ukhona umlungu umtshede bathi umtshede umlungu uRobert Moffat wayengumngane omkhulu kakhulu wenkosi. Wayehamba ama-missionaries babehamba bevakasha begibela izintaba besenze njani befike endaweni befika wabona ukuthi umhlaba loyana umhlaba ongena abantu wase Mathebelele nto umkhulu umhlaba awungena abantu nje abantu babesendaweni nje yabona. Wasefika kwesakithi isilwa ethi njoba impi ingathi iyakhula lapha laba abamhlophe belokhe beza lapha ngathi bazobulalela abantu babulawa abelungu. Abantu benkosi babulawa impi yabelungu. Yasithi ke yakithi iyathumela ithunywa zayo ukuthi zihambe babehamba bethunywa abantu behambe bayobheka kuleyo ndawo beyohlola inhloli zabuya zawujabulela umhlaba ke. Yikho ke inkosi yasibona ukuthi ngcono thatha uhambo yasihlukanisa phakathi isizwe ukuthi mama nezingane bahambe kanje nayo izophuma kanje. Basho base beholwa ukhondwana indiweni uyena waphuma neviyo leli lathamba nomntwana uNkulumane yona yaphuma namanye amaviyo ngapha base bewela ke besiya eNdabunonto. Kusho ukuthi ke ekuhambeni kwayo inkosi yasuka ke yangena kakhulu ngapha eBatswaneni iqhamuka kuNamibia le yaduka kwaphoqele ukuthi iviyo leli kakhondwana ndiweni lifike kuqala lelo mntwana uNkulumane. Yena wathatha iminyaka ukuthi afike ngalena wasephoqa ukuthi ke kodwa ngoba vele emandulo bekade kukhona izanuse akade nalabo abaphungayo ukuthi vele noma sokuthiwa khona into ngaphambi kokuthi yenzeke kufuneka qale impela mawizangoma chaya amathambo zisho ukuthi isilo sesakhothama ngempela. Kodwa ke vele ngoba basebejahile nabo kwenza kwabo basebegcina bebeka umntwana uNkulumane kanti umkhithikathele mangaphazamanga osomlando bazoqondisa kodwa ngicabanga ukuthi uyumkhithikathele owalayo wathi yena inkosi yaphila and ngeke nje evume uyahamba ayobuya naye waphuma impela wahamba wayobuya naye inkosi uyinduna yena kumbe la isamuthi. Kusho ukuthi wayebona naye ephinde bekhona ezinduneni lawa beluleki. So wahamba ke wayobuya naye inkosi uMzilikazi iphila bathola ukuthi sebegcobe umntwana uNkulumane. Okwakuyiphilo kakhulu ukuthi ke sizweni sakithi kuthiwa ilanga liyaphuma elinye lengakatshoni. Kodwa kwasegcina kwenziwa okwesintu okwenziwayo mase kwenziwe ichilo elinjalo. Isizwe nesizwe sinesintu isinendlela yokwenza izinto. Singathathi into yakithi namhlanje siyibone imbi ngoba ingeyethu kanti bese sibona efikayo kithi esiyilethwa sizoyifunzwa abanye abantu abafikayo sesiyibone ngathi iyona kufanele ukuthi siyilandele. Imbi kakhulu leyanto yikho sihlupheka sinje. Namhlanje ngasitshele ebuilding lethu kona la ube sahamba ngokwethu. So mayifika inkosi lapho ithola ukuthi sebegcobe umntwana uNkulumane uthi wena yalungisa isinto kanjani because kuthiwa kwabona weziduna ezithile kwagcina intaba ziduna kwenzakala sifuna usichazele lapho. Kusho ukuthi induna
kwagcina sekuphoqa ukuthi ngoba zazi vele sezingasathembakalanga ngoba okokuqala zazitsheliwe ukuthi inkosi ikhona so kwagcina ke sekuphoqelela ukuthi njengoba asifunanga ukulalela zitshelwa zabona ukuthi khona sekuyaphuthuma kwakuyiphutha kodwa nazo zase zinezatho zazo kodwa ngokwesintu uvele sokuba ingozi umntwana mayesemoshiwe kanjalo uvele useyisithe esikhulu kakhulu sesitulo wagcina ke kuba ukuthi ke kuthiwe zagcina induna ke zisendiswa zingani hayi mangasho isibalo sazo ngaqamba amanga ngoba angakahlangani nakho ukuthi yipi na yipi kwakuzinduna nje ogoqela naye undiwe umntwana uNkulumane wenzakalani umntwana uNkulumane waba yingxenye yalokho kwenziwa kodwa ke njengoba abantu kulezi insuku kuyavela lokhana nalokhana njalo kunezimfihlo ezinye singeke siphikise umlando ngeke siuphikise ngoba nawe mawuye wacosho kwakho nami ngacosho kwami kufanele ukuthi ke sikubheke sikubheke singakuphikisi ukuthi unamanga kodwa ngokulandela kuzovela kuliqiniso ngoba phela umlando njengoba silokho esikhuluma ngawo namanje thina siyakhuluma kukhona abazokwenza okuzokwenza ukuthi ke kuze kubonakala kutholakala iqiniso so kuthiwa inkosi uMzilikazi ithe mayingena kwele madongeni lathola bele nkosi yabo the reason why ngibuza le mbuzo ukuthi like usitsho wena ihistory yethu eningi yakhona sesikhandeli yona in fact asilonde thina sitshelwa ngabanye abantu and ngaleso sikhathi bekuyisikhathi secolonization umlungu befuna ukuthi yena umuntu omnyama namakhosi omuntu omnyama khona bengabantu ababi basibiza ngama-barbarians ukwenzela ukuthi owabombuso ubonakale ongcono so sifuna ukuthi lapha phezu kwalokho asifunda ukuthi siqamba manga kuthiwa inkosi uMzilikazi ithe mayifika yathola abesitongeni belenkosi yabo cabanga ukuthi bekuthiwa inkosi uHange I'm not sure about that yafika yamhlinza ephila kwenzakele lokho kusenziwa yini makuyithi kwenzakele uyazi kungasiza kakhulu ukuthi umuntu oza nalo umlando mhlawumbe akutshela ukuthi kwakuphunyaka njalo inkosi imhlinza ihloseni ngoba kwakuthiwa lo muntu kwakule belief ukuthi umuntu lo unamasalamusi unenhliziyo ezimbili inkosi yathi akekho umuntu onenhliziyo ezimbili ithi simqume simbone lezo nhliziyo ezimbili engingakusho mina wena Mfokancube okuliqiniso abangakufakaza abaningi into ebisenzeke emandulo yikuthi mawena unje ufike esizweni unalokho okungekho esizweni noma uyilokho okungekho noma kukhona kodwa kunamandla inkosi ingancamela ukuthi ke ikuthathe ikubeke la eceleni kwayo ihli kubize ngokhumala yikho bekusekwenzakala emakhosini akithi amaningi okwenamanje sinabantu ababeqhamuka kwezinye ngeke ngikhulume imfihlo zezindlu kodwa ngifuna ukukunikeza umzekelo ukuthi ke leyo nto leyo ukuthi inkosi yabulala ngeke ngiphikise kodwa mina ngizokutshela ngalokho engikwaziyo ukuthi inkosi bingathi wena ngokunamandla okunisizulu ngokunamandla ukunqoba impi ngoba usenza imilingo bisikubulalela lokho hayi bikusondeza la eduze ngoba isizwe besinezinyanga isinohlobo lonke lokwenza izinto so ngokunjalo yikho bekwenza ukuthi ke inkosi ithande ukuthi ihlale iphahlwe inhlobo zezinyanga ezenza izinto ezehlukene noma abantu abalapha imikhuhlane ehlukene noma ini bakhona abantu abafika esizweni beqhamuka kwezinye izizwe mhlawumbe ezinye zingazange zavuma ukuthamela isizwe kodwa bathatha bakhona namhlanje baphethe lokho yana kufuneka siqinisekise ukuthi abelungu benza yonke indlela besebenzisa thina abantu abamnyama ukuthi sizibone sibabi sikhulume kabi ngathi phela sikhulumi kabi ngobukhosi noma ngombuso sikhuluma kabi ngathi ngoba labo bantu okuthiwa babi kuthiwa thina bona manje mulandela umlando ngabelungu noma ulandela indlela abayilethe ngayo izinto ithi
besiphuca lokho esinakho befuna ukuthi besinikeze imali bese bethina lezi zinto lezi ezethu esasiphila ngazo sizithenge ngephepha labo lela basiphelona. Namhlanje umlungu alime eplazini ekade kulima khona ufika ukhipha ufuyile wathatha inkomo zakho athi buzozithenga ngephepha sethe ulisebenzele kuye futhi. So yindlela abenza ngayo abelungu sibe ba isession namhlanje yokuthi size sifike ekuthini sokwakhiwe isizwe ibizindla umuntu. Sesisayiphetha manje session kodwa ngifuna ukuthi kule mbuzo ethile emlutshwane saselayo ukuthi okay mayifika inkosi ithola vele besokwakhiwe la kwafakwa le ndodana yawo ufika njani ke ukuthi sithi thina bekubusa uMambo noMsikazi inkosi ithole kusasekhona yini umuntu okuthiwa nguMambo because ihistory mina eyinye ngizwayo angiyazi ihistory but historian ithi yona the last person obengani inkosi yamakhalanga uChilisa Mbulu obulawe nguNyamazana uthe masokufika amantunga kule ndawo bekungasela inkosi yamakhalanga ngicela ukuchasise ke lapho ukuthi kwenzakalani. Angithi uyabona ukuthi inkosi khala ukuthi umlando wakithi nathi futhi okunye iqhaza eselibanjwa kakhulu yintsha ontanga yethu ngokuthi sesifuna nje ukuthi siziqhamise sesibisela isizwe emuva. Inkosi uMzilikazi ayimtholanga uChilisa Mbulu kwakuthiwa nguMambo ngoba ngolimi olwalusetshenziswa ngaleso sikhathi ubukhosi bekuthiwa Mambo isitulo lesiyana besibizwa nguMambo. Ngiyacabanga ukuthi uyuzwe laba bathandazayo bathi Mambo bashuthi izinhlanga nje ezithi ukuthi inkosi ayimtholanga Mambo. Abantu ababekulelani ilizwe ngenkathi kubusa uMambo wayengalasi isandla esafika ngozwa ngendaba loNyamazana. Isandla sakhe sasingcono ebantwini. Shuthi abantu babesithanda. Kwase kuthi ke emva kwakhe kwafika inkosi uMzilikazi. Abantu basithanda isandla inkosi uMzilikazi yabusa ngaso. Izizwe eziningi zazinikele enkosini. Wayebaphatha kahle abantu. Ayikho indlu noma ngithi uhlanga olwalungela mlando. Isiphala sasigadwa ulunye uhlanga uthwelina bhekanini isiphala sesizwe ukuthi isiphala sesizwe ukudla kukhona izizwe ziyasutha kuyalinywa inkomo zenkosi liyafuywa sihlonishwa ngalelo qhaza lelo. So kwakuthi ke ukuthi inkosi uMzilikazi yabulala uMambo noma ngithi uChilisa Mbulu cha uHubhu kaBhejane lolo ayikho into enjalo esizweni sakithi. Singazama ukufaka sikufake sikuthini kodwa nje into engekho leyo kufuneka umlando subeke ngendlela eyiyo sakheni uzwano ezweni lakithi komthwakazi. Kule ngoma ethi kudala kwakungithi umhlaba uphendula wakubusa uMambo noMsikazi ingoma eyakhelwe phezukwane le ngiyamanga umhlaba. Hayi asoyamanga ngichazile awunzwanga ngichazile wathi ngiphindi le ngoma yavela njengoba kuthiwa inkosi loBhengula yanyamalala yasinyamalala wase kupheli basokuphelile ubukhosi kwasengasela ubukhosi ngaleso sikhathi. Usizi olwasolukhona esizweni lwasolunzima kakhulu behlukunyezwa abantu abelungu bezama ukuvusa lokho abelungu bafike badilize bezame so kwaze kwafika isikhathini sokuthi la isizwe sihlangana khona sikhumbule ukuthi laba ababela emhlabeni kwezinye indawo induna zakhona esekhona namanje ezazi busa ngaphansi kukaMambo zikhona zaba ngaphansi kwenkosi uMzilikazi qhubeka nokuduna bazo uzubona ukuthi ngifuna ukunikeza umzekelo ukuthi ubone ukuthi abantu banamanga mabethi inkosi yahlukumeza abantu ubuduna bukhona buyaphila namanje buyaphila obunye ke ubuduna bachithekayo buchithwa ngayinkosi abelungu abelungu bafika baganga kakhulu bakhipha abantu emhlabeni bafaka abantu lena le bafika badiliza ubuduna bakhona abelungu abamhlophe sebefika bekuthenge wena uvume ukuthi kulala isizwe sakini njengoba khona okwenzakalayo manje isizweni ukuthi umuntu wakithi omnyama uyathengwa ngemadlanyana abese kuya esezobulala into zakithi
hayi ebona nje ukuthi kuvuswa amasiko kuvuswa akhetha ukuthi yena abulale nje akuphazamise kungala lutho ukuthi mhlawumbe siyakwazi phela abantu bezombusazwe asikho thina embusazwe so mathina sivuselela amasiko sivuselela noma ubani ukuthi wena ukholelwa kupha asinandaba la asinandi ngokwakho nokholelwa kodwa sivusa amasiko so ingoma lena yaculwa abantu isizwe sesihlukumezeka kakhulu sesikhumbula ukuthi umhlaba omuhle kakhulu lo uphethwe amakhosi saqala saphatha kwaphatha umambo uthi emva kwakhe engaseko yafika inkosi umzi yaphatha kahle umhlaba isizwe lesi kwemva kwalokho ukuthe sokunjalo ubukhosi bakithi baphela ukuthi inkosi lobhengu inyamalale kwakuyisililo lesiyane sasikhala isililo esasikhalwa okunye ngifuna ukuthi ngikwenzele umzekelo ukuthi emuntwini othi khona inkosi umzilikazi umambo ezabusa ndawonye umbuzo olunye ukuthi inkosi umambo ya isigodlo sayo sasikuphi ubusumbuzo ukuthi njengoba ethi yena amabutho enkosi umambo wayezinze kuphi ngasho imizi then ngabantu nje abafuna ukugiliza abasetshenziswa abelungu ukuthi abelungu uyazi abelungu ukuthi abafuni khona ukuthi sibambanise abantu abamnyama and then kulamagama amaningi lapha ase attachwe to isizwe sikaMzilikazi yona inkosi abasizwe senkosi uMzilikazi yes ngiyabonga ukukhombisa yona inkosi abantu bayo kumeyithi isizwe sayo ibisibiza ngaliphi igama isizwe senkosi vele bekungamahlabezulu inkosi bithi addressa isizwe sayithi mahlabezulu kodwa ke angithi uyakwazi ukuthi ke esizweni kunamagama amaningi asetshenziswayo njengoba uyuzwe uZululandaba Mthaniya banibani kanjalo so inkosi bithi iphakama ithi mahlabezulu isho ukuthi umthwakazi omuhle kodwa kwaqama kakhulu izwe lithi Matebele undebele nje ngithe simfakayo kumbe lethiwe ngamatswana thina singamatebele akufanelanga sikubalekele lokhana ngoba bakho sikhona izizwe eziziqhenyayo namhlanje ngegama esalipha bona thina singamatebele nathi lelele amatebele kimatebele aMzilikazi sikiwona amatebele simatebele lokhana kufanele kuthina singabalekeli ukuthi simatebele kaMzilikazi babesho kanjalo abetswana mabesibona ngoba abanaba babe sebevele sebe khonzutha abelungu mabesibona imatebele yabona so abetswana waba kanjalo ke kodwa ke igama elezwe lenkosi kwakuthiwa vele kwaMthwakazi njengoba namanje kuthiwa kwaMthwakazi ngiyakwazi ukuthi okuningi ukudida abantu ukuthi isekunepolitiki kodwa kusho lutho lokhana njengoba nakhona lapha nakuphi akhona kwaba izaphu so ngisasungavuka uphi umuntu waseZimbabwe aphika ukuthi umZimbabwe ngoba engasupport izaphu aphika ukuthi izwe iZimbabwe ngoba engafuni izaphu igama elithi Mthwakazi kuyaphi lo yakhelwe phezulu leliyana lichazwa kanengi igama elithi Mthwakazi angifuni ukuthi kube khona engithi akungamanga kodwa nami ngathi ngihamba ngibuzisisa ngoba thina umthwakazi esikolo thina sikhule esicula ingoma kuthiwa sibuyale emarinoha ekhaya eswenakithi lena komthwakazi kuthiwa sizwe sakithi sakomthwakazi sasiyayicula uyayazi ilasakala kakhulu lami ngilaze ngiyingane encane ungakazalwa kwekwabeleka usulazi ungakazalwa usulazi so akufanelanga ukuthi siyethuke sibona ngathi lakhelwa phezukwana ngoba kulabantu abanye ufuna ukuthi sichaze kanjalo singakubalekeli as long as kusitsho ngoba okunye uzokhuluma uzosho ukuthi khona ngiyizwa abanye bethi khona kuthiwa kwakunesalwazi kwakuthiwa Mthwakazi asazi ukuthi isalwazi sakho nasasidume ngane esizweni lokhana ngeke ngiphikise nakho ngoba kuyingxenye yendlela yokuthi igama ukuthi Mthwakazi omunye umuntu uyakazi ukuthi kunokuhlaziya into then usuyiletha isibe iqiniso kodwa okubalekile ukuthi into iveli khona kodwa sisadinga nathi kodwa mina engake ngakuzwa nami ngoba umlando anti sonke sithi kuthiwa ngoba phela sasingekho ungabona umuntu esithi kwakunje ekhuluma ngomlando usesikhuluma ngeinterview leyo ngenzayo namanje ngoba ngikhona bakhona nabanye sibe ngasho ukuthi kunje bathi izizwe zabenguni
ngaleso sikhathi mazibheka isizwe indlela sikhule ngokushesha ngaso isizwe senkosi babe sibabaza kanjalo bethi kufana noSwazi uyabona ehlobo ma uSwazi lo likhula masinyane kuvele noma ngithi isihlahla esithwakazayo sikhule ngokushesha babe kufanisa kanjalo ukuthi vele bavele kwathwakaza nje kwaba kuhle kwaba njeyana ngoba ngamagama amanye mhlawumbe esesingasa watholo limini kodwa ekhona ayiwona esetshenziswa manje sesithi kuyaqhakaza sesisho kanjalo ukuqhakaza lwana isimthathela esizwe ezweni zabantu sesithi kuyaqhakaza kulezi society kwakhula vele kwaqhakaza kwaba kanjani ngithi kodwa kwakuthiwa uyathwakaza ubuhle bomhlaba ngesikhathi sehlobo so kwase kuvela ke laba abanye abathi kwakunesalwazi somuthwa ngiyazama ukubuza incazelo yakho ngiyithola ukuthi kanti inkosi ize ithi kodwa angibe ngitshela ukuthi ke ezweni kaMthaniya uMthaniya wayengumuntu ongumama kodwa wayeneqhaza esizweni elaziwayo namanje ezweni kuzothiwa ezweni kaMthaniya welikaMthaniya welikaphunga noMageba uMthaniya wayeneqhaza elikhulu elaziwayo khona emlandweni kodwa lona owakithi umthwakazi sikalitholi kodwa ngeke sikuphile asikunikeze njengoba sikuchaza kanje kumabona kude nokulalelayo uzofika chazela abantu ukuthi kungani umthwakazi lona umndeni wakhe ukuphi siyakwazi ukuthi uMthaniya ngathi uSibiya mangaphazamanga bazoqondisa usomlando vele sifuna uqondiswa umthwakazi lona waphelela kuphi ezebizwe izwe libizwe ngaye kwakwenze njani wayebambela iphi iqhaza ezalwa kuphi kanjalo kungaba kuhle kakhulu ukuthi umlando wakithi ulungiseke lapho sikufuna hayi siyabonga kakhulu Mzilakade sisazoba lawe namhlanje besifuna ukuthi silande umlando ukuthi sisuka isizwe kwaZulu namhlanje sisiyafika koBulawayo bekwenze njani kwenzakaleni endleleni sisazobiza futhi labanye osomlando uchilo wena ukuthi ngoba lawe into ilondayo leyi kungayizakala ukuthi mhlawumbe omunye umuntu uthe ukutshela kumbe abanye abantu bathe ukutshela baphazama la wena uthe utshelwa walibala la so i-idea is ukuthi ophandle ngale abuye sizosizana ukuthi ekugcineni because sibulawa kangayo ukuthi imbali yethu asiyazi ibingabhalwanga ndawo lapha senzele ukuthi nxa sesahamba thina after a million years sashona lento leyo yakilokho ikhona abantu bayibone babekwazi ukuthi bakhe katsha isizwe because sikufuna ukuthi sigcwele wonke amazwi lapha nxa ukuthi asizazi ukuthi singobani kulabantu abalokhu besakhuluma into ezingekhoyo ngeAfrica ngoba bengayazi labo babala lawo mabhuku abhala ngabantu abalama agenda so lapha thina channel yethu is to tell African stories by Africans thina sitshelana indaba yethu sibuye sitshele labangaphetsheya kwezilwandle so siyabonga kakhulu ngoba khona kwakho sethemba ukuthi uzoqhubeka ukhona